whaatalo whātu le nei fo i tae au le asfarai leo si mai whaafonga o Talafoala Radio Samoa. Ua tāpunia nei le whalitaalo po le gym le Snap Fitness i Browns Bay mo se taimi le tū mau. Ua whaia lea i le whailoa mai ai nā si e se tasio community case ua whaamonia nei so e suenga wa mau al COVID. Tu sama reporti le tu lai vele tae au anga i le afalas fululua le awa ulu le asato na i tā luai. Lea nā si ai le nei whalitaalo e le ua mauti noa nei ua fia. Fesota i atu nei le vaenga o le soifua malo loina ia i lātou umana ia i le aso ma o loo fuafua o le a whaato e tala lea la le Snap Fitness i le awauli o le aso lua o le vai aso o i luma. Whaamata e toi suia le mawalunga o tapu mo tangata ni usila mo le COVID o le fesili wa iei nei le mawhau whawal to atele ina ua sala lau mai tala i community cases e lua lea ua whaamaonia ai mai se o le aso na nawhina tu si ai le vaenga o le soifua malo loina i mātua mawhaia o ngal kolisi rangi toto North Shore o le isi community case e iai lona sootanga ma se tasi o whānaua o ngal kolisi. Ma i le sauni ai o ni usila i le long weekend a loma nei po le Labor Day. Ua whaamanatu mai le whaatonu sili o le soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield, whaamole mole tautua nā e aua le whaatamala ona o lea lava ele i longa le lei ona mō watu le COVID. Au mai ai fo i mal whaamalosi e wha o ngā tali whafonga po o masks, pe a iai i no fuanga whaitele e ui e le o whaamalosi le wha o ngā i no tali whafonga i tuunga o iai nei, ma a whai o e ngase no fo le lei le fale. O le aso na nafi na whailo mai e fo i a Bloomfield, e lua isi cases mai atunu i whafo o whaamaunia ma e talitonu o le a lualu pe i lunga lea whai numera. E ono suia le maualunga o tapu mo tangata ni usila pe a whaamaonia nisi community cases e le ai se sootanga ma cases e lua ua whaelo mai. Ai mo le taimi nei ua whaamautino mai e le suisi ni o le vaenga le Labour, Grant Robertson e le o suia ai a ingo tapu mo le pui o le atunuu. O loo whaia nei so e so e ngā leo i le mafu angol maliu se pepe na maua i le aso na nafi i Otara. Whaalia le sui o ofisa o leo i tala le News Hub, ua leo ina nei e leo ma so e ina le whale o le ainga na mawailo na tino maliu i Sandbrook Ave, ma e leo mawhai o na te les whamtalanga i tu ina mai i le taimi nei. E onos fulu afel no ngā tupe o loo nofo ai tala whaile vaenga whaupo whaia le New Zealand First i a wau vasa mana ia Winston Peters. O tuungol nei no ngā tupe te tauna toi tutongi le New Zealand First i a wau vasa mana ia ai ele i o i le aso ono o ke topo al tausanga fau. Ma e lua pasene tului o loo toi tongi ai. O le whaalawi lo ai le nei no ngā tupe na sawa i tua ina ua whailo mai le stalo le komisino whai ngā pālota fo a i mo whaafale tui taitasi. Reporti o le staff, talu mai so e enga na whaia le ofisa e so ina whainga whaala tua po le Serious Fraud Office na a whiai le New Zealand First i tausanga talu ai. E le ito e tele ni fuai, ma masalo le mafua anga leo le tapol ta ita le New Zealand First e wha o ngana i lava tupe a e toi tongi atu. Ai se vainga le lisi o le stalo fo i mo isi vainga wha upu whai, mai le komisino whainga palota, e lata i le wha se la wafe tā la fo i tu whaatasi, ua wha amawina mo le leiba i totono le tausanga lava le nei. To e titi wha aluaina fo i te tele na maua i totono le vaiaso muli o whainga wha ato sina le leiba. Le e au fiai ma le ivas fulu wafe tā la, mai le asosia le New Zealand Dairy Workers, ma o le fo i au pito i te le fo i lea mo le leiba o le nei tausanga. E le i whailo mai le National ni a lātou fo i te tele na maua. E mau ese fina ngalo whaalia i le wala aunga o moli mau le mata upolo tala sangai. Le tatau na tau fia o le ave ese whaamalosi mai o tamariki po o tamaiti Maori. Ai mai se o se whainga e fo i ai le alu i lunga o le whainu umero o tamaiti Maori ave ese whaamalosi mai e le malo. Se tasi o moli mauna ia tu o ia, e le whaata waina i re oranga tamariki, le tu wha Maori, ma o sana ia moli maulea, e fua i tausanga na ngalue ai o se social worker. O le isi o tu o ia le tau mi o fuafuanga whaata atitia, e fe sosoani ai whanau Maori ona o le malo si angol tu la fono.
Ai o mai le aso nafi, folasia le National Urban Maori Authority, e to atele sui a fai pule Maori to tono le maota. Ai e le o te le se suingo o lato whaia, fe soa soa ni ai whanau Maori. Ma ua au mai ai ma se talo sanga, i le te tauna tu inatu le malo si anga i se pūlenga Maori tu to tasi. Nā te whaaia tamaiti Maori nai lo le pūlea, ele o ranga tamariki, lea o lo i lalo wha malmalunga le mtanga luenga le social development i le taimi nei. O le ave e sea wha malo si mai o whanau Maori, ai mai se lava i pepe wha tu a whananau lalo te itasi ma sina le mātutua. O se whaiunga o loo whaatanga mai el tū la fono, ma ona tu a oi. Lea e whaatu a mawhai ai ona a apa i lea whaatanga nei mata upu o ngaonga. Ma ua lea i lava se isi ngā ioinga e mawhai ona sulu i aile matanga luenga. Peitai, o le tele o moli maua mātua wa a fia, le ai o lea ua whaasolo a toa le matanga luenga. E ala lea, i le whaatuai o lato whetu una inga ma mātua, pē lea ai foi. Ma o i lea e maua wanoa ai le matanga luenga e whaatino na fuafuanga male mautinoa o loo malu i lalo le pule le tū la fono. O le lua masina tālu aina whai ai se isi fo iso iso engal mta upu lavele nei, ma whaato e se le pule sili o le oranga tamariki, grains, moss, ma ia saunoa o le ātau ma whai le matanga luenga, mo se isi swinga. Whai watu i tala mai tonga, ua au tasi le palemene o le malo o tonga, ua tatau ana suia wha avai na ia ma whai ai o nalo ia i tutonu o le pulenga le wha masinonga, tū maanga nu o tonga. I lalo teu teunga tu la fono o lo tala sanga i nai le aloa ia o le nei swinga i te tono le whaamasinonga mahawalunga. Ma e tali tono le minsta le whaamasinonga i tono o tonga o se swinga o lo muli muli ta i aile to atele o atu nu Pasifika. Ta uai fo e minsta o lea e a ngia i te tono potu whaamasino le whaia o i fonga ma nisi o teu teunga i tua peitai e le o iaise tu la fono lo mia walo ia. Ele o mautinoa se aso e talia ma alo i aile nei teu teunga ma e te tau ona saini a ao i aile tupu tupo i le ono ai e le i aloa ia. Tala nal nei asfareile manuia nei tae au. Ile 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 manuia nei